Male sredine često u svojoj srži skrivaju one najčistije talente, međutim, na neki način nebrušene i neobrađene, poput bisera nepravilnog oblika koji je tek izašao iz utrobe svoje majke školjke. Često se s njima dešava da budu izgubljeni u moru onih ostalih koji su tretirani i oblikovani od strane velikih majstora i usmereni od samog početka. Jedna od takvih je selo u srcu Banata, nadomak granice sa Rumunijom, Sečanj. U njemu se, nekad ščućureni glasovi onih najboljih, polako bude. Bavim se svojim tenisom od svoje 7. godine, ali s obzirom na okolinu u kojoj živim, nemam te neke određene uslove u kojima mogu da treniram. Pre svega nema ovdje gde da se treniram. Imamo mi tu našu halu, ali ona nije dovršena. I onda samim tim ona tako stoji tu bez ikakve koristi. Imam tu sreću da mogu da treniram ovdje u školi, ali pod uslovom da treniram za vreme 5-minutnog odmora ili da treniram dok traje čas fizičkog vaspitanja. Također imam tu sreću da finansijski mogu sebi da obezbedim da idem u grad da treniram, ali opet samim tim stvaram tu neku preveliku obavezu mojim roditeljima koji moraju da to sve isplaćuju i da me vozikaju od grada do Sečnja i od Sečnja do grada, zato što ovdje u Sečnju nemate neke određene autobuske linije. Bavim se umetnošću kako likovnom, tako i muzičkom, od kako znam za sebe, od malih nogu. Od sve 7 godina sviram gitaru, slikam od kako sam uzela olovku prvi put u ruke. Ali s obzirom na to da živim u tako maloj sredini, često sam se susretala sa tim problemom da sam uglavnom sve morala sama sebe da učim. Morala sam sama da naučim kako se svira, kako se slika. Isto tako, gajim veliku ljubav prema nauci, pogotovo prema biologiji i hemiji. A ovdje nekako nikada nisam imala tu mogućnost da se dalje razvijam, da svo to teoretsko znanje primenjam u nekoj praksi, u laboratoriji, radeći neki svoj sopstveni istraživački rad. Kao što, recimo, deca u gradovima imaju prilike, jer su ostvarene saradnje između njihove škole i određenih organizacija, kako kulturnih, tako i naučno-istraživačkih. I zaista mi nedostaje to ovdje, nedostaje mi makar neko ko će se zalagati da deca uputi od najranijih godina ka nauci, ka umetnosti, ka kulturi, da postoji određena grupa učenika koja posećuje manifestacije naučno-kulturnih sadržaja, da se ovdje ostvari neki naš zajednički projekat, istraživački rad. Šteta je propustiti kroz ruke takvo interesovanje mladih koje je generalno dosta zastupljeno u selima, samo što nemamo neku mogućnost da nas neko gura ka daljim cilju i zato deca postaju sve manje i manje zainteresovane. Sada će nam Isidora i Jovana, redovne polaznice istraživačke stanice Petnica, reći nešto više o tome kako je to iskustvo uticalo na njih i šta im nedostaje ovdje u Sečnju za dalji napredak. Mislim da mladima, ne samo amatornim učenicima, nego generalno mladima u opštini treba više kulturnog sadržaja i da bi bilo recimo jako dobro da postoje organizacije koje se bave i neformalnim obrazovanjem, kao što su recimo centri za talente po gradovima, jer tamo možemo da vidimo kako sve ono što učimo u školi zapravo izgleda u praksi i mnogo je bitno da razumemo da recimo istorija, biologija i sve to nije isto kada se baviš tim naukama kao predmetima u školi i kako to zapravo izgleda recimo kada se baviš time nekim istraživačkim radom ili slično. Da, pogotovo mi bismo trebali da imamo vežbe iz biologije i iz hemije u školama, ali zbog trenutne situacije ne možemo da ih održavamo, a i to su vežbe najprostijeg tipa. Isto se slažem da mladima generalno nedostaje makar neko ko će ih uputiti ka tom istraživačkom putu, jer nije problem što u selima nema zainteresovane dece. Mislim da decu treba zainteresovati od samog početka. Da može da se
Pored toga što može da se organizuje neka organizacija ovde, da se bavi takvim stvarima, odnosno edukacijom mladih, mislim da može da se ostvari neka saradnja, recimo opštine ili škole sa nekom drugom organizacijom iz grada i da postoji jedna lepa saradnja koja će da rezultira time da mladi ovde imaju više šansi da učestvuju u takvim aktivnostima. Sada će Dragana i Danka, takođe redovne polaznice istraživačke stanice Petnica, podeliti sa nama svoje iskustvo u njihovim selima, Banatskom Karađorđevu i Srpskom Itebeju. Zovem se Dragana Milenković i živim u Banatskom Karađorđevu. Učenica sam 2. razreda Zrenjaninske gimnazije. Od 1. razreda treniram košarku i igram folklor u KUD-u u selu. Takođe sam i članica ženske pevačke grupe koja funkcioniše pri KUD-u. U mom selu postoji nekoliko vanškolskih aktivnosti kojima se mladi bave. Međutim, oni koji žele da se usavrše u nekoj od tih aktivnosti uglavnom prelaze u veće klubove u grad. Tako ja od letos treniram u klubu Proletar u Zrenjaninu. Problem je u tome što ne postoje redovne autobuske linije, pa me zbog toga roditelji 4 do 5 puta nedeljno vode na treninge, što je veliki utrošak i vremena, ali i novca. Takođe, u putu do škole potrošim svaki dan do 2,5 sata. To vreme bi svakako voljela kvalitetnije da iskoristim. Polaznica sam seminara biomedicine u Petnici, nauka je nešto čime bih voljela da se bavim u životu. Organizuje se nekoliko aktivnosti i kurseva vezanih za oblasti koje mene interesuju, međutim sve te aktivnosti održavaju se u velikim gradovima i zbog toga nema mogućnosti da učestvujem u njima. Mislim da je problem u tome što mladi nisu dovoljno zainteresovani za takav vid razvoja i mislim da je naš zadatak da mlade informišemo i zainteresujemo i za takve aktivnosti. Živim u selu gde pretežno prevladava starije stanovništvo i samim tim sve selske aktivnosti su prilagođene njihovom uzrastu. Imamo klub žena gde se sastoje žene koje su u penziji i blizu penzije i one tamo razmenjuju svoje znanja o ručnim radovima, pravljenju pekmeza, sokova i sl. Imamo 2 kluba penzionera gde se oni povremeno sastaju i druže. Imamo fudbalski klub i folklor koji rade s vremena na vreme. Od svega navedenog samo fudbalski klub i folklor su za mlade. Mlade slobodno vreme provode po kafićima, diskotekama i privatnim žurkama. Što se prevoza tiče, imamo jednu autobusku liniju radnim danima, prepodne i popodne, tako da samim tim ne možemo ići ni pre škole, ni ostati posle škole na bilo kakvu dodatnu aktivnost, kao što može biti dodatna, dopunska, bilo kakva sportska aktivnost, muzička škola. I šta bi nama kao selu između ostalog bilo drago da imamo jeste pozorište i bioskop, jer tada bi mladi mogli da idu negde i da provode svoje vreme na kvalitetniji način. Mladima u selima nedostaje neko ko će im pomoći da se usavrše. Mnogo bismo voljeli da se formira neka organizacija gde ćemo se svi ujediniti i pokušati zajedničkim snagama da nađemo rešenje za naš problem.